ministre, članovi porodica Lazarević i Vujović, gospodo oficiri, podoficiri, vojnici, civilna lica, dame i gospodo, poštovani gosti, dobrodošli na spomen obeležje Glasnik sa Straževice. Danas se navršava 14 godina od početka bombardovanja naše zemlje od strane NATO alijance. Srpske brod, Bože spasi, Bože hrani, srpske zemlje, srpski rod, Bože spasi, Bože hrani, srpske zemlje, srpski rod. NATO je u prvoj fazi bombardovanja nastojao da krstarećim raketama i masovnim udarima iz vazduha za 3 do 5 dana onesposobi naše vojne potencijale i da istovremeno, podržavajući masovnu oružanu pobunu Albanaca, kopnenim snagama ovlada prostorom Kosova i Metohije. Vojska se efikasno suprotstavila dejstvu iz vazdušnog prostora uz istovremeno gušenje pobune na Kosovu i Metohiji. Umešnim komandovanjem, primjenom mera operativnog i taktičkog maskiranja, pravovremenim i prikrivenim manevrima, svi raspoloživi odbrambeni resursi angažovani su krajnje racionalno i efikasno. Molitvama svoje se prečiste materije svetoslavnih i svehvalnih apostola, prepodobnih i bogonosnih. I upokoj ih u mestu svetlom, u mestu cvetnom, u mestu odmora, odakle odbeže svaki bol, tuga i uzdisanje. Okupili smo se danas da obeležimo 14-godišnjicu NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, odnosno Srbiju, da odamo počast nevino palnim žrtvama koje su u 78 dana NATO agresije, njih preko 2500 nevino izgubili život. Mi smo zemlja koja će oprostiti svojim neprijateljima ovu agresiju, ali sigurno nikada nećemo zaboraviti nevine žrtve. Neka im je slava. Na zlatnome zraku nebeskih milina zlatnu pesmu tka majka Angelina. Iz lepote njene čednosti sna sija naša molitva, sija naša uteha. Iz lepote njene čednosti sna sija naša molitva, sija naša uteha. Za ovu zemlju oni behu divi, uzori svijetli što je branic naše. U ovoj zemlji ostanite i vi i za nju dajte vrelo krvi vaše.